Jauh-jauh bawa rombongan pengantin kasih. Di mana? Jauh di Bekasi. Di Bekasi. Itu jauh-jauh teuing atuh. Ya, Bekasi. Sekalian bare ondang kakak Janger. Kan Janger aja. Durungan urang sadare. Sakit kumaha? Wah, apa penting ada jangku. Anu penting di dia lagi. Itu ayeuna mungkin bawa rombongan. Mudah-mudahan dua kata mi. Kumaha? Ya, lamun di dinya asup dieu. Wayah kami. Jadi lamun di dinya mah asup. Terus lamun di dinya teh benar wajah kami di Bekasi. Gelut jeung kami. Masa gelut urusan laki bawa orang itu bang dulu. Nyusul ke abah. Beja mah abah dari kebobohan aja penantan. Aduh, hari teh kurang. Sok bah. Ya. Kita mah lain kabogo. Lain kabogo naon ah? Lain kabogo babaturan banget baheula. Ya, tadi nama abah dari Kasawang. Kalau mau pare ge, kan di dieu teh kang ayo.
Ya ke guru lu. Bagia anak